Kummaan teenya akka cimtu hawaasa wanni feete balaan buute bolachuu hin sosseenu yoo feene nama miidhameef dhaabbachuu tokkummaan teenya akka jabaattu yoo feene jaalawwan kiyya ka islaamaa obboleessa keenyatti waanyu isaaf udhuu dhabu isa hassaduu dhabuudhaan isiniin jaa yoo obboleessi keenya waan takka milkaa'e isaaf gammadu du'aa'ii isaaf godhu eegasi yaa rabbi waan isaaf kan tasan anaafillee naa kana jechuun namni mu'minaa akkana jaa namni mu'minaa obboleessaatiif du'aa'ii godheeti lubbuu isaatiif illee du'aa'ii godhata malee waan inni qabu san naa kan hin jiru yoo istiin jiraatte jaalawwan kiyya islaamaa tokkummaa tana ni dhabamsiisti ammaan obbolummaan namaa bar horii irratti ijaaramtee bar horii irratti horii qaba saahiba godhataan obboleessoo callaa qabaami wanni dura si baasu ammaas yoo maallaqaaf wal jaalattan maallaqa umaatu gargar si baasa والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee obboleeyyan kiyya ka islaamaa masgiida keessanittiin afeeruudhaaf jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum wa rafa'a allahu qadrakum cufa keessaniifuu rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu haajaa teessan tafacaate rabbii walitti haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu haadhaa fi abbaa yoo qabaattan haadhaa fi abbaa keessaniif rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii isaaniif haa kennu yoo tokkoon isaanii yookaanuu lamaanuu isinirraa du'an rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii caffee jannata haa godhuuf galme isaanii illiyyiin itti haa galmeessuuf kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaan haa godhu maan nabiyyiina wasiddiqiina washuhadaa wasaalihiina wahasuna ulaa'ika rafiiqaa jira gaggaarii isa waliin rabbii isaan haa godhu nutillee warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbi nu haa godhu warra diina islaamaatiin ciisu rabbi nu haa godhu jecha maayyii keenyaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbi nu haa godhu obboleeyyan keenya biyya suudii keessa dararamaa warra jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu hidharraa isaan baasee biyya isaanitti rabbi isaan haa galchu haala biititun nagaya qabduun haala biititun horii qabduun biyya isaanitti rabbi isaan haa deebisu nama hidhaa jiru cufaatu isaaniin hangafee rabbiin hidharraa baasee rabbiin haa gammachiisu orma miskiina kanaaf biyya tana nama hamtuun barbaade rabbiin hammeenya isaanii orma sanitti haa deebisu biyya teenya rabbiin ni danda'a biyya nagayaa rabbiin haa godhu biyya itti baqatan malee biyya irraa baqatan rabbiin godhin akkas jechaatiti waa'ee tokkummaa nu odeessii je Umar Khalid tokkummaan tun ani nin gaafadheeni tokkummaa aqiidaa san baantamoo tokkummaa maaliiti naa ibsuu qaba akkam jettan maali subaata nyaanne dinnichaan ganda keessan hin jiru dubaree maali iyyuun hin jirtu tokkummaa maalii bantaa tokkummaa firqaati jira miqa khawaarijaa jira shi'aatu jira rawaafidaa qaadiriyaa jira ummata murji'aati jira tokkummaa tana bantamoo tokkummaa maalii bantaa jeetiin gaafadhen laa tokkummaa islaamaati jee obboleeyyan islaamaa haqa isaanii haasayu jee egaa hin jeen akkasimi tanaafuu tokkummaan tun ta dhuftuun obbolummaa islaamaa yoo cimsinee tokkummaan tun dhufti obbolummaa daqiiqaa odoo hin ta'in obbolummaa haqiiqaa ta islaamaa san maal jechuudha isiin tun jaalawwan kiyya ka islaamaa amman tana yoo orma muslimaa laltan muslimoonni addunyaarra jiran cufaatu nuti amman tana orma laafa addunyaan tunis nama humna qabu nama jabaa malee nama laafa hin kabajjuusi bakkumaa'uu hin qabaniifi nutis ummati nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ghudaa ka ghudaa isayli taane akka hoomacha roobaa ka yaa'u kanan agarre yeroo bakka gadoo agarre ol baha yoo gabbu'a asitti yoo eela takka agarre ni gola cal je'ee deema jechuudha yaada hin qabu palaana hin qabu akkanumatti deema akkas taanee jirra jaalawwan kiyya islaamaa
obbolummaa daqiiqaa odoo hin ta'in obbolummaa haqiiqaa san wanni itti deebisnu obbolummaan teenya ta irratti ijaarramuu qabdu aqiidaa rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qulqulluu nadhiifa nutti fidan san irratti ta'uu qabdi. obbolummaan teenya obbolummaa iimaana irratti ta'uu qabdi. gosaa fi gandummaa irratti ta'uu hin qabdu. tana yeroo yoo na dhaggeeffattan yeroon haasawa kiyya istiftaha godhu allahan jalla jalaaluhu maal jee innamal mu'minuuna ikhwatun inumaa hubar mu'mintoonni obboleeyyanii je obbolummaa tan dhiigaatututu obbolummaa fide abbaa takka haadha takka yookaan haadhaa fi abbaan adda akkana taatee dhufta abbaan takka haadhaan adda yookaan haadhaan takka abbaan adda tuni obbolummaa tana rabbiitutu nuu kanne jalla jalaalu rabbi inumaa hubar mu'mintoonni obboleeyyanii je rabbiin subhaanahu wa ta'ala obbolummaa tan cufarraa'u obbolummaa iimaanaatiitu caalaa ta gosaati jira ta gandummaatiitu jira tana cufaatu ta caaltu obbolummaa aqiidaati allahan jalla jalaaluhu tokkummaa keenya akka jabeessinuuf mal nun jee waqaala ta'aalaa dhikruhu wa'tasimuu bihablillaahi jamii'an walaa tafarraquu haada rabbii qabadhaa je jamii'an cufa haala taataniin qabadhaan dhaamsa tokko walaa tafarraquu ammas gargar hin bahinaa je obboleeyyan kiyya ka islaamaa obbolummaa tana akkamitti cimsinaadha jaalawwan kiyya ka islaamaa yaadadhaa jeeni bar qananii rabbiiti ammas obbolummaa ta'uun obboleeyyan kiyya qananii rabbiin jalla jalaalu rabbii nurratti qanana'oo keessaa isiin guddoon takka obbolummaa amma rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama gaafa madiinaa jiranii gaafa makkaa jiran jechuu kiyya muhaajirtoota qabaniititi obboleeyyan walitti godhan yeroo madiinaa dhaqan salawaatullaahi wa salaamu alayhi bi abii huwa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam warra madiinaa keessa jiru ansaarota jechuu alayhim min allaahi ridwaan awsii fi khazraj isaan walitti obboleeyyan godhan amata dhibbaa fi diddam jaalawwan kiyya ka islaamaa mufassirtoonni garii yeroo ibsan isaan didduu awsii fi khazraj lolaatuutu ture jaalawwan kiyya ka islaamaa yoo gaala tokko irraa miite morma sirraa darban sababaa gaala takkaatiif maalayyaa jaalawwan kiyya ka islaamaa yoo taaboota isaanii san irraa tuuxe'oo kuni dhagaadhaa faayidaa hin qabdu yoo jette waan si godhan atuu laaligaa gaala tokkoof jecha namni si ajjeese yoo sanama inni gabbaruu irraa tuuxe'oo akkam si haa godhu kana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam awsii fi khazraj qabeetiti obboleeyyan walitti godhee eegana muhaajirtootaa fi ansaartoota qabeetiti obboleeyyan walitti godhe obbolummaan akkasii jaalawwan kiyya ka islaamaa diina islaamaa keessatti dabartee hin beeytu fuuldurallee hin dhuftuun isiniin jedha nam tokko akka sahaabatti alayhim min allaahi ridwaan ma'anaa obbolummaa ma'anaa tokkummaa maaliif tokkummaan humna namni akka isaanitti nu garsiise hin jiruun isiniin jedha jaalawwan kiyya ka islaamaa hamzaa qureyshiitii fi bilaal keenya habasha radiyallaahu anhumaa walitti qabeeti obboleeyyan godhee bar mee laaligaa tokko gabra bilisoome nama gurraacha tokko qurayshi araba bilisa sanirraan obboleeyyan walitti godhe obbolummaa tana jaalawwan kiyya ka islaamaa حديث أجائبا تكوتون نوئبس والحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن أوفي في سعد بن الربيع رضي الله عنهما قبيدتي أبليا ولقود توكو مهاجرة توكو أنصار سعد بن الربيع رضي الله عنه ور أنصارات عبد الرحمن بن أوف مالجين رضي الله عنه ansaartootarra namni akka kiyyatti horii qabu hin jiru jeen horiin an qabu tana cina cinaa haa fudhannu ani ammas beera lamaan qaba beera lamaan irraayis das jettu gama keetitti ta'ati isii jaalatte siifin hiika isii san fuudhii jeen haa dhaabbannu bakka tana mee xiqqo na wajji jirta wallaa isin mobaayiliin mashguul
maal irraa qabdan mobaayil irraa mobaayiltii yaa bar halli baalak mee nu keessa namni yoo miliyoon takka qabaate 500,000 sii kannaa jaartii lamaan yoo qabaate jaartii takka siifin kannaa namni nun jiru ni jira onne kana gaafa san turtee jirti gaa akkas jeen inni noo maal jeen ni beeyta baarakallaahu laka wafii maalika wafii ahlika jeen gaarii turtuu rabbiin siifi maatii teetiifi horii tee keessaa rabbi si haa kaayuuti magaalaa qofan agarsiisii jeen eeysa magaalaan magaalaa agarsiiseeni aannan boor carraaqqatee horii wali qabatee jaalawwan kiyya islaamaa intala ansaaraa takka fuudhu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeroo agaruuni itti bareedi yaa abdirrahmaan maaltu sii malasa maal taate jeen dhiyoo tana maal arkatte fo afaan dirree dawaatiin aboo qashti qunshummee taate jeen hatuu khalli baalak izzaay yaa ergamaa rabbii aboo takkaan lafaan dhawadhe jeen boo rabbiitu jira jannaani maal kanniteefi jannaani uqiyaa dahabaa tana kanniif jeen kanneefi eegana awlin bishaatin re'ee takka ni jiraa miti waliimaa gaa nama yaa miti fuudhee jiraa san nyaachisii jeen obboleeyyan kiyya ke islaamaa namni tokko isin keessaa gaafii yoo gaafate gaafuma xiqqoo dura gaafanne san ammaan tanaan keessatti namni yoo miliyoon takka qabaate 500,000 namaa kannu ni jiraahii yoo jaartii lama qabaate namni tokko namaa kannu ni jiraahii yoo jettanii gaafatan gaafiin tun gaafii bareedduudhaan isin hin jaan deebiin isii deebiin bareedduun tamini beeyta gaafa abdirrahmaan ibni oofin radiyallahu an addunyaa tana dhiisanii deeman gaafa sana hafteedha deebiin isii wannummaan sa'ad ibni rabiin radiyallahu an horii kiyya cina bacinaan sii kannaa jaartii lamaan qabaa takka hiikee takka siifin kannaa wan jeen gurbaa kana beekeeti akka tikfamu horii namaatirraa waan isa beekeefi kana jeen inninis deebii deebiseefi amman tana obbolummaan namaa bar horii irratti ijaaramtee bar horii irratti horii qaba saahiba godhattaan obboleessoo callaa qabaami wanni dura si baasu ammas yoo maallaqaaf wal jaalattan maallaqa umaatu gargar si baasa mee laala nama maallaqaaf saahiba walitti cufa isii laala aboo bar gurbaan kun bar jimaa ameerikaa ergata san jimaa saniitu adda baasa ani ganda keessan hin beeku walleefaa dhaggeeffatti ijoolleen ganda keenyatti gaafa duraa gaa akka ammaa buluutuuzii fi mobaayiltuun odoo hin dhufne kaaseetaatu jira yookaanuu siidiitu jira CD san wali kannan wanni gargar si baasu CD saniitu adda si baasa maaliif kunis barcaa arra fuudhee sabtii bakka isaan keessa achi keessaa achumatti oduu jettu iskiraachii fiddeetiti baddi saniitu adda baasa hamtuu isii ka adda baasu wal iyaadu billaa dhiira lama yoo wallalu agarte dhalaatuutu gargar baasa yoon isin hin jeekam jettan akka nama janjanaan godhannetti mudawwara uffatanii mataa lololtanii sana dura dhaabbatanii daaraa si gooti tanaa adda baasaa tanaa adda baasaan laaboo nuti warra masgiidaati hin beeknu yoo jette jazaakumullahu khayra yoo warra alaa taate ammoo tana adda baasa funyaan qurqur horiif jecha yoo wal jaalatan gargar baatan wanni isaan rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tokkummaa isaaniitii fi obbolummaa isaanii jaare aqiida irratti jaareen jaalawwan kiyya bar bobbaa bar kanneen warra makkaa kanneen madiinaa gosa gosa adda addaa bar amma yoo muslima laaltee taba biraatti deema aada arsii harargee achumatti wallaggaa warra jimmaati duula hin agarre isin cufaatu sooshaal miidiyaa faayidamtaniimi anaanillee gaaf tokko war gandummaa dhiisin hin jaan alla jeetiin mataa qabadhean maaliif ni beetanii ijoolleen dirree dawaa hin beeknu gaawwan akkana awwatun dhugaamit maaliif danqaraa maaliif bachoo nyaatanii dhuftanii horiin kidhawa umar gandaa akkam nu fiddan warra bachoo nyaatanii bishaan isinii kannuu warra jira har'a dhuga maaliif ni beektaa ijoolleen dirree dawaa nama cufaatu adeera namni cufaatu haboo dhaga hatta adaadaa teenyaanillee haboo jennaa bara ani je'eetiin jira obboleeyyan kiyya adaadaatii yaa bara haboo hin jaan aboo maal taate ana adaadaateetii barnaan jette adaadaa ofiinaa godhi adaadaa akkamii jirtaan jeen hin beeynuu jechuu fadhe namni hin beeyne waan tana dhugatti wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru ijoollee dirree dawaati
ani bakkarraa dhufteen beeka keeniyaa eega dheete ijoolleen teenya nutti fidde wantana obbolummaan teenya aqiida irratti yoo jaaramte jaalawwan kiyya ka islaamaa humna tokkummaan humna namni afaan teenyaan si daffaru hin jiru jechuudha yookaan ammoo akka agartuu tanagaa uumaa takka hin fidduunno waan meeqa si godhan maal fidda namuutu kobaa jiraa miti jamaa kunis jamaa biraati kaanis jamaa biraati walirratti hin salaammatan inumaa'u tabiraati jira wal cinattuu hin salaatan waan biraatu tutu bu'a jechuudha gabaabsinee sa'aan maghribaatii fi ishaa'ii duutun sa'a gabaabduudha obbolummaa teenya tana jaalawwan kiyya ka islaamaa haqawwan walirraa qabnuutu jiru tokkummaan teenya akka cimtu yoo feene san keessaa maali ni beetanii yaada gaarii walii yaaduudha tokkummaan teenya akka cimtu yoo feete imaamu shaafi'iin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a yoo obboleessi kee tokko kophaatti dhoksatti odoo namni sin agarree si gorse si bareechee jira je yoo namarratti si gorse ammoo si fokkisee jira obboleessa kee kabadii godhe laayivii seenteetii miti ka isa arrabsitu namarratti aboo ati maali nama guddaami hin adabattu laa obboleesso dhoksattuma dheexeefiiti jettaanii asis salfii dura salaatee gabbee dhalaadhaan salaam ka jiru yoo ijaan agarte deemteetuma dhoysatti salfii duraa waliin tun hin bareeddu isumaan jeemo kam achuma fixadhe karaa mana kiyyaa deemi تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة أي مؤزم الدين النصيحة الرجل ديني لا يا دغاري ولي يا دودا صحابان هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله رضوان قلنا لمن يا رسول الله إن في يا دغاري يا إرجما الله جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نومشنن كنا في يا دغاري يدن يا دغاري كيدنيف الله في يدني جل جلاله الله في يا دغاري يا دوتن ني ابسنا يو جن وامك وبلين كي اسلام توحيد بكسدين قودم تسن سني في يا دغاري يادو مقا عيسى ببريدا سن صفا عيسى تغرر سنين الله غبرو يا دغاري يادون دين اسلام جالچو وان برات الرا قلقلو تودا الله غباب دت يا دغاري يادني جرتن توحيد جبيسو شرك الرا فغچو ولكتابه كتاب إساتي في ياد غاري يادو جچون مال جچودا قرآن كنا وان دنده نمني إرا حفظو إسا كنام بونو جبيني كنيا إسا ني بيتني وان إني حلال غدو وان إني حرام غدو وسن إني هندبري ناجي دبرو دبو إسا كنا وقوتو إسا والإنجرا چودا غافي تكان إسن غافدا هركبا سانا ديبسا كتابني ربين كينيا جل جلال ربي بوسه كتاب ميك أتي نما برا أفرجي أركته هاي أبود هاي تينو هاي أما شنن كجي شنن سنفيدي آيا मैं शनन संविद्या रुकन सिर रागा सांजोले लगा रहे दिवे को बोले सो ये को लादा आनिनार करने जी वो गुरुबान को इनार करने जी नहीं मैं गाकत तैयार करते हैं डिब्बा फिर सोदम जी डिब्बा सोदम मन लगा या आया afurinni nuu jee bar eessa jirtaat afurammo afur nuun jee afuran namuu beekaa bar annama afuran tanarraa adda baasu saniin hin lakkaayu jee ni yar awoo deebisa hiree takkaanas ni kan aya anaa tutuu siniima san dura guta ka sallu ala nabi amma xiqqoo iyyitee sagaleen teessan فضيلة الشيخ والدكتور محمد رشاد كبيرة
rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a kitaabni rabbiin buuse dhibbaa fi afurii jee tafsiira isaa keessatti kitaabni rabbiin buuse meeqaan jee mee takka ammas irra deebisa jazakumullahu khairan ni lakkaa'u nagaa dhibbaa afur lal suhufi ibrahima suhufni nabi Musa alayhi salam tawraatin duratti rabbiin jalla jalaalu rabbi jahaatam kanneef mee kanneefi nabi ibrahimiif alayhi salam suhufi ibrahima wa Musa jenne mokam nabi ibrahimiif alayhi salam soddom kanneef meeqa taate nabi shiif inni ilma nabi aadami alayhi salam isaaf suhufa kudhan kanneef meeqa tawraat injiil zabuurii fi qur'aana meeqa ta'e takbiirtaan eessa jirti akkana ji'ee inni hunnuti garuu nuti kanneen cufa keessaa afuran sanii beeku akkasuma kam tawraat zabuur injiilii fi qur'aana alfurqaan tanziil zikri jettuun hedduu maqaan isaa san keessaa nuti kami keenya qur'aana kana isa kana jabeeffachuu jaalawwan kiyya islaamaa walirasuulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ergamaa isaatiif yaada gaariin isaanitti amanu jecha isaan ja'an salawaatullaahi wa salaamu alayhi waan isaan ja'an ayliin teenya yoo nuu galuu baattellee sahiihuma ta'uu isaa laalla sahiha taanaan qeebalu nuuf hin galiniin sin jaabar rasuula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam itti amanu waan isaan nun ja'an waan itti nu ajajan godhu qomni keenya ballachu tun qofni jaalawwan kiyya ka islaamaa ni cirra yoo jenne ni ballatti isaaniif tumsu akka amma namtichi dhiyoo tana wasaqni najisni san yeroo jee raddii irraa goruudhaan siniin ja'a sunnaa isaanii hordofuudha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeruma isaan arrabsaman qofa bi abii huwa wa ummii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam illaa rasuulallah jennee bahuu odoo hin ta'in yeroo mara jaalawwan kiyya ka islaamaa karaa isaan bareedaa qabanii nu dhufan kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qabachu wali a'immatil muslimiin durataa'oota muslimtootaatiif yaada gaarii yaadu durataa'oota muslimtootaatiif yaada gaarii yaadu akkunumatti dagaala sayfiitti qabatanii itti ba'uu dhabu yoo waan bareedaa godhan waan bareedaa san irratti isaan galatoonfatanii isaan cinaa dhaabbachuu yoo waan hamaa godhan abbaa fadhe haa ta'u dogoggortee jirtaa wanni kun isinirraa fokkotaa jechuu amma san keessaa hogguutuu jaalawwan kiyya ka islaamaa ka dura rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yeroo arrabsame بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم كدرة به دبّچو قبو أي نسمتا سلا ور سعودي حرمين شريفين ورجلو إساني دبّچو قبو غرو هجو ونتون يوروبات كدبّتو أي أردوغاني دبّتار سلا دورة جرساني آسو قبا بكلما كبجا تقبض إساني تدو تجاجلو جرموكم ولأئمة المسلمين وأمتهم وليقلت مسلم توتاتي بيادة غاري يادودا وبليان كيسن يادة غاري يادا دينا هم بيكو برسيسان بزنسة تكو ايغلوف ديما وانا اكنا اكمي ابو كراكنا كنا تنسينوف ديما يادا غاري يادا وبليان كي تكم من تينيا اكاچ امتو يوفيني وبليسا كينيا كموشو چاہتا يرو اگر رجالو وانكي اك اسلاما كوبا إسا غرسا نمرتي إسا غرسون إسا بياديتي ميتي إسا كأنيسو جرتا تكم من تينيا اكاچ امتو يوفيني يادا غاري يرو هندا يادا غاري وليادو ور يادا غاري وليادو ربي نوغل تكم من تنيتون أماس أكج امتمالي نبيتن يتلمدا حق أو ولي راقم نكيزا والحسد ربو والوانيو ربو وليقود ربو نمني مسلمة قلبين إسا قل لويتو دا استي وانجا أنكنا كرائسي هم بيكو وبليسي إسا تكو درغا تكو بريچه تولچه إسا حجتو يو أغري نغم مدافي موش إسا رافوري أنافكن نينجو أما تا مزگيد فيد مسجد ربين جل جلاله ربي رحمته قديف ملي دارات قوتي وانيوتنا نزنينجا هستيتنا أما مانتنا إسنوم ما ورقناتي مدور وفتني إمامته هيرتني سلام ولينجتني غابينا گچ جمعة جميل جمعة مبارك كو ولينجتني فيسبوك الرتي بوست قوتن توكو بكمنا برون تاسا غرباسان أركا إسا إنجالتني نزنينجا إسنوم ما أمبر جمعة جميل ماري ولينجتن مالي Histiin dhufnaan daaraa nama gooti. Histiin tunis jaalawwan kiyya ka islaamaa dhukkuba nasaaraatii fi yahudaa warra orma dabaree isaanirraa nutti dhufteen isiniin jaalawwan kiyya.
كأكن جي حكيم سنيمتي رسول ربي صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا في العقوبات بسند جوده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وصححه علامة الألباني في السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيصيب أمتي داء الأمم أرمكية تقول في جراتا ركمني ورد بريتي قالوا يا رسول الله وما داء الأمم يا إرجما الله ركمني أرمد بري مالي جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم الأشر والبطر الأشر والبطر جتون إمام المناوي فيد القدير كيست يرو إبس رحمة الله عليه رحمة واسعة أنني ربي الرتي كفر راجي والبطر قوفة كيسا وسن الرادبر والتباغض والجب راجي أكمني أرمى دبري والتنافس في الدنيا تنكيستي والدرقم راجي مال جتان مكينة تك تدران ترتي ناتم بني تكاتو جرامي مكينة داينا تك إن أگر داينا بنانا فيدا ونيز نموتو داينا بيت أمان تنا أمو ناتم بني انتسان أمو واي فاي دو بلسو واي فاي ورزان نكانان أتيس نكاتي نكانا ركو كاو يجو تنجرو فيتي داون نتنجينا إيه أمان تنا أگر إسان نكاتو برونتا ساري خانين نكات موبايل ماري بيتي الدنيا إني سلفي دروس صلاة فر دعوة قدا لا تنتي والحسدون إنجرتو الدنيا كيستي والتدابر والبخل جي والللني ولين أودو دودا ولتكلو داجي ركوبني أورما دبري أما أنت ناكنو ما تنجرو نمني مسجد تكو صلاة نما أتي هندو بسنين كابدو نينك أوجين صداتني قرقودا أمس مسلم أملا لمي يوم الله كابات ينكنو حتى يكون البغي جي هم رورون أرغمتوتي رورون سنجالوون كي أجيچان هم أرغمتوتي جي توكم من تنيا أكجبات يوفين جالوون كي كإسلاما أبلي سكينيتي وانيو إساف قدو دبو إسا حسدو دبو داني سنينجا يو أبلي سكينيا وان تكامل كاوي إساف غمدو دعائي إساف قدودا إيغسي يا ربي وان إساف كن تسان أنا في الليل ناكن جيچون نمني مؤمنا كنجا نمني مؤمنا أبلساتي دعائي قدوتي لبوساتي في الليل دعائي قدوت ملي وان إنك أبوسان ناكن نينجو يو استنجرات تجالو وانكي كسلاما تقوم ماتنا ندبم سيستي جماعة ميكا مسجد ميكا دقيت اللالي واني غرغر إسام باس هستي دا دينغد سايبا أكا ولين جنة فيسبوك الرتي فوتو إساني پوستو قدن أمان تنا چوفني إسيتو بلوكي ولي رد عبدي جرتي maaliif tokkuma beekamsiisa beete hawaasni akka isa qaybaluu fadha social media irratti ba social media akka isa qaybalan ummatee jira jiru godha eegana histi sirrabba namni muslima abadan karaa hin beekuu fi jaalowwan kiyya islaama rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا جي ولنجبنا جي وللتني ولنجبنا ولا تدابروا وللتني دويدا ولتنقلنا ولا تنافسوا الدنيا تنكيستي ولهن درقمنا جي أكا إمام أبي سعيد حسن ابن يسار البصري جي رحمة الله عليه رحمة واسعة نما الدنيا دان سجالو يو أغرتي أتي جرو آخرا سنين إسجالي جي لكي في الدنيا إسا أكنا يجون هندلغتني مسجد أقل يجون تنجرو ور وكونوا تهاجي عباد الله قبرن الله تا إخوانا أبليين تا وربي بجيش أبليين تيساني را ربي نواتا يسون أبليين دقيقة ودون تين أبليين حقيقة سر ربي نواغد أما تركوا الله البكتنا والوانيو دبو جالو وانكي كسلاما سنكيزا قصة بردو تك إسنيامو ودون قصة تنا إسنيمني أما استكسلوا على النبي أكو أدي فهمتتي حديثة ميتي أنا حديثة يوتا تجالو وانكي أكنا أغرتن رغاد أن صحابة دوي ملي ستني مواديرو توني استايلتي ينم بونان سنجان توني أمو قصة دا غافة تكو جالو وانكي كسلاما ملايكة تكو دو 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 غربا تكبير دو مال جيين غربا كنان
waan feete na gaafadhu waan feeteen sii kannaa jeen waan feete na gaafadhu waan feeteen sii kannaa garuu waanin atiif kannu kana ollaa keetiif lama godheetiin kannaa jeen haya maal feetaa jee gaafateen wannin an fadhu mana viillaa bareedduun fadhaa jeen mana viillaa takka arkadhu ollaan isaa mana viillaa meeqa arkata jechuu lama mana isaa arkanneef ammas boruntaa isaa dhufe maal feetaa jeen makiinaa ammaan tanaa latestii ajaa'ibaa naa kannii jeen makiinaa habbaa takka kanneef ollaa isaatiif makiinaa meeqa kanne lama kanneef ammas boruntaa isaa dhufe maal feetaa jeen kubbaaniyaan fadhaa jeen isaaf kubbaaniyaa meeqa kanne takka kanneef kaaniif meeqa kanne lama kanneef boruntaa isaa ammas dhufe arraan tanoo maal feetaa jennaanini ija takka akkanarraa baastuun fadhaa jeen maaliif jennaan ollaa kiyyarraa lama akka baastuufi rabbiin irraa nu haa baraaru awoo qalbii teenya keessaa rabbiin histii rabbiin irraa haa baasu haasidaa fi histii fi mirqanyaa qaraaranyaa rabbiin irraa haa qabu agartanii hammeenya isaa laa mu'minni akkanaa miti obboleessi isaa yeroo jabaatee waa godhe ni gammadaa fi daa'ii ajaa'ibaa ta'ee hawaasa kanaaf masgiida kana nama fayyadu yoo ta'e haasida ittiin too warabbil kaaba ni gammadaaf isa cinaa jira yoo namni isa dhufe obboleessoo inni hawaasaa fi masgiida kana jaallachuu nuti dura wareegama akkana malee wal hasaduu sammoo haashaa wakallaan isiniin jaalawwan kiyya ka islaamaa tokkummaa teenya ta dhabamsiistu yoo tokko hasadee nu cufaatuutu beekaa bara hadiisa bareedaa tokkootu jira wala hadiisu rawaahu imaamu ahmadu fi musnadi bisanadin sahiihi rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a anas ibni maalik irraa dhufe radiyallaahu an gurbaa tokko hin agarre odoo rasuulli sallallahu alaihi wa sallam sahaabaa waliin taa'ee isaan qaraa'isu jiru gurbaa ansaaraa tokkootu alayhim min allaahi ridwaan haala areeda isaatirraa bishaan akkanatti irraa yaa'uun kophee isaa qabateetiti masgiida seenii bara yeroo kana rasuulli sallallahu alaihi wa sallam gurbaan ammaan tana masgiida isinitti seenu warra jannataatii jeen isinii fi maatii teessanii fi muslima cufaatu rabbii warra jannataa isinaa taasisu yeroo akkana je'uuni gurbaa unnooti ansaaraa kana ka areedii irraa yaa'u bishaan irraa yaa'u areeda isaatirraa kophee qabatu kanaatu seenu guyyaa lammadaatis rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alaihi akkana jee isumaan seene guyyaa sadaffaa jee abdillaahi ibni amr ibni al-aas radiyallaahu anhumaa hay oduu addunyaa keessa jiru gurbaan kun warra jannataati dhaquu qabnaaf je mana isaa abbaa kiyya waliinii wallalee keessummaa na keessummeesii jennaan abshir haaya jeen manni mana rabbiiti seeni obboleesso yeroo seenu obboleeyyan kiyya ibaadaa akkasii jabduu waa hin qabu gurbaan yeroo akkas jennu salaata fardiin salaatuu miti sahaabaan salaata fardii irra daaraa siqooti obboleesso salaata isaatii fi waan akkanaa hin dhiisu yeroo galgala gama kanarraa gama kana rafu inni fikrii malee hin godhu nama na hamatu cubbuu namarra kaayuu hin beeku yeroo kana gurbaa kana ibaadaa isaatu nin tuffadhee jee bara hay maali mee maaltu adda isa godhe muush leelii halkan guutuu dhaabbachuun hin jiru yeroo kana obboleessa kiyya an abbaa kiyya wajjiinis waliin lolle ani akkanatti rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi guyyaa sadii warra jannataa nama tokkootu isinis seena jee guyyaa sadeenuu si seene iccitii ibaadaa teetii baruudhaafin sitti dhufee garuu ati ibaadaa waan addaa wanni goote hin jiruu jeen gaa yeroo kana wallaahi akkuma agartu ibaadaan tiyya tanumaa jeen haa eega akkas taate gaama assalaama jee yeroo garagalu takka tanaan sahaa jeen ta warra jannataa na goote ani nama muslimaa ganee hin beeku na waliin jiraadha nama muslimaa ganee hin beeku waan rabbiin jalla jalaalu rabbii qananii isaaf kanneef isa hassadee hin beeku je mobaayil jala jirtan dhageessanii maaliin je sheeka maaliin je maaliin je masgiida cofa jirti mucaa hayoon masgiida cofa jirti nanaan jaaba ana dhaggeeffachuuf dhufte moo mobaayil laaluuf dhufte ati itti dhiisi irraan fadhuuni mobaayil eenyuun noo jira ati hoo maaliin jedhe kaameraan sirra hin jirtu war maali wallaa an nama guddaadha kuul maali naasa akkas jechuu qati tanaafin kophaa deemaa yeroo da'awaa godhusan unnoo isa ayman xaafaa tafsiira qaroo jira isaan malee nama biraa waliin waliif hin gallu obboleeso isti ta hawaasa daaraa goote
masgiida tokko maalummaa masgiida sanii ta ibsitu istiitana obboleessa keessan tokko masgiida kana keessatti jabaatee qabee khutbaa isinii godhee darsii qara'u darsii kajoollee qaraasuu agartaniin deeggaraan yoo dogoggore akka waliin jenna dhoysatti isa gorsan yoo haasida taatan wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru isa oduun ta'in isin qaanyeessaa rabbiin tun sunnaa hin jijjiiramne fi ammas yoo takka isinii jee yoo namni isin hassade gatii isinitti godhuufi beekii rabbiin guyyaa rabbiin jalla jalaalu rabbii sadarkaa ta'e hawaasa keessatti akka ati namni si agaru urjii taatee akka mul'attu yoo si fadhe haasidoota sitti kaasa maaliif ni beektaa nama humaa takka hin daleeni namni isaa hassadu hin jiru eega humaa takka godhutti hin jiru hawaasaaf bu'aa buusutti hin jiru eenyutu isaa hassada he is nobody if you are somebody haasida sitti erga guyyaa san sadarkaa kee mul'isuu fi yeroo san ati obsi humaa takkaan sin jaa who cares about the dead fish salamoota aasaa maannoo micha garoo aasaa xamaa juunjii jaanii mara obboleessa keessan jabaatee ko hojjetu yoo agartan inaasadinaan yookaanuu tokkummaan teenya hin jirtu gaa maaliif ni beektaa yeroo wal hassadde wal hamatta hawaasa tokko keessa wal hamachuu fi cubbuu walirra kaayuu fi oduu asii fuudhanii achi geessuun jiraannan hawaasni san hawaasa fashalee histii ittiin godhin taan ammaas tamii ni beektanii jaalawwan kiyya islaamaa namni muslimaa yoo horiidhaan nama fayyaduu hin dandeenye arraba isaatiin nama miidhu namni muslima yoo horiidhaan nama fayyaduu hin dandeenye arraba isaatiin nama hin miidhu nama muslimaa yoo horiidhaan fayyaduu dadhabne arraba keenyaan akka isaan hin miini maaliif ni beektanii yoo nuti arraba keenya ammaan tana akkunuma cal jennee gallakkisneeni malaayikaa lamaatu nurra jira jaalawwan kiyya islaamaa warra hafuura hin baafanne cal ja'aniituma waan nuti goonu gaarii fi hamtuu cufaatu warra galmeessu ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد جالو وانكيا هندوبتو جيبر جتشمتكا هندوبتو حالة إسرتي تكسافي كرفاوان جروت ملي حالتين ملي وما تك دوبنان إسان نما سيبر ريسن وبليان كينيا كمسلمة الربان إسان ميد ودبو إسان الرب سودبو كجيب إسان الركاي ودبو همت ودبو رجاج أبو إسان الرتبو ودبو تنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نمنته جيبر يؤمن بالله الله تي كأمن نمنته واليوم الآخر قياء الرابودات تي نمني أمنوا كته فليقل هاجو خيرا وهو مغاري هاجو أو ليصمت يوكا هاجل سوجي يو تلتت نما أجج هم ترى يو نما أرغي يو ذكري قوتي قولي يو قرآن قراتي قري حديث يو قراو جراتي قري قراسو جرتا قرايز يو كانو چلجي الربا كيسن هنگل لكسنا إمام ابن الجوزي رحمة الله عليه رحمة واسعة نمني الربا إسا نما همچو في ناموسا نما كيسا تبؤ الراقبه گویا سکرت الموت دوے جچ دوغاسن اکجو اللہ جل جلالو اس گرگاراجی اسنی فی ماتی تیسنو جچ دوغاسن ربی سنا وفق چل اما یو لالتے مسجد مکیستی والحمد مسجد مکیستی عبداللہ ابن المبارک ابی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ یونین نما حمدے اجری کنین دبو یو تاتے ہادا فی ابا کیان حمد داجی eega hadhaa fi abbaa kiyya isaan haa fudhatan ajriiti obboleessu amma taa'ame kana magaddisiisu bar ka hamatamu jiru eenyu warra addaa ka salaata hin salaanne san seetanii nama qumaartanyaa fi ganda keessa farshoo hashiisha dhugee warra daddeemu isaan seetanii jaalowwan kiyya ka hamatamu jiru bar ulamaa'ii rabbaanii fi daa'ii saadiqoota aalima biyya guutuu fayyadu jiru addunyaa guutuu fayyadu jiru isaaniitu arrabsamu jira daa'ii khayrii malee nuuf hin feene الدنيا في آخرتي أكمل كون ورنو فدو إساني تطوطو همتا مجرا نما مسلمة جالوان كيا كإسلاما يو هريدان إسا فيدو ردبدن الربا كيسانين إسا إميدنا الرجال نما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يرو دبتو مالجي حديث كنا شيكوتي لماني توتو باسي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل يا إرجما الله كمي المنا ماتي دوتو كمي مسلم توتاتو أفضل الرجال داجين قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
nama nagaya bahee muslimtoonni arraba isaatii fi harka isaatirraa ka isan naman arrabsine ka naman hamanne walitti ka naman dirre harka isaatirraa nagaya bahuun ka horii namaa hin saamne ka naman tumne yoo lameen tanarraa nagaya namni sirraa bahe ati irra caalaa namaati irra caalaa namaati cal nama hamachuu dhabuu jaalawwan kiyya arraba keenya cal guyyaa sakaraatul mawtiin nutti dhufte san jecha dhugaa san akka jennee addunyaarraa deemnu cal jechuudhaan isinin jaa yeroo san tokkummaan teenya ni cimtii malee hawaasa wal hamatu asii oduu fuudhee achi deemu sheekaa fi darasaa jaarsaa fi jaartii ka walit jiru kana hawaasa fashalaadha akka agartuun sin jeebar yoo masgiida keessa wanna akkanaatirraa bilisa taatan alhamdulillah ammallee isin yaadiksu malee masgiida feete yoo ammaan tana deemte ni xiqqaate asuma keessa imaamticha masgiidaa hawaasa ka fayyadu jiru warri dura ka'ee isa hamatu mu'adhantichumaatu tuutu imaamticha hamatu fashalle jechuu beeku cal haqa meeqaan isiniimu shan jette enyuji eega ati reefun tanaa hin deebisne caluma jechuu qabda jeeti silaa deebiste ammanin aara dhugatti meeqaan haasa'e shanin haasa'e hay shanan na wajji lakkaa'ama awoo na wajjin jirtan akkana hin jenne boo awoo na wajjin jirtan boo wallahi na wajjin jirtan haqa woo walirraa qabnu ani haqa shanin haasa'e lamman tanaan haasa'e shan sadiyumaan haasa'e akkasini yaada gaarii walii yaadu wal hasaduu dhabu obboleessa kee ka muuminaa yoo arraba yoo horiidhaan isa fayyaduu dadhabde sadeen tanaa achi tamin haasa'e ofiin isinii godha uuma waan dinnicha akka gaarii garaa guuttanii jecha irriiba isinii fidee ofiin isinii godha tokkummaan teenya ammas jaalowwan kiyya ka islaamaa akka cimtuuf saa meeqatti aadaan umar walla adhaanaa fi iqaamaa san deemsisnee adhaanneetuma akka iqaamaa godhu akkas gonu ee sheekh aya san meeqatti adhaantan isin adhaana saa takkaa fi deeqa shan amma saa takkatti adhaanama hau daddaftanii adhaantan aya abshir akkasimi warree nun gargaarre gaafii gisee isin gaafannu nu deebisuutti illee isin namuutu ija keessa anuma laaltan isinin gaafadha cal awoo an kaardiin faan namaa bitaa bara wallahi kaardii faan namaa bita mucaa tokko gaaf tokko masgida alladhii dhaqeetiin gaafii tokko gaafadha mucaan san ammas ka arkate kanin guyyaa san viidiyoo lama keessatti naasee mucaa kiyya anaatu tuutu isa qaraayse riyaadu saaliin anaatu isa qaraayse mucaan san warabbil kaaba ganda fagoorraa dhufeetitti masgid xaaliyaanitti qaraa likki dhaggeeffata yoon darsii baasi jeenis akkaan an baasi jee isani baasi hadiisa yeroon qaraaysoon akkuma rahmata rabbiitiin waa beekumsa qabaadheetii miti garuu onnee ijoollee laga harree saniin qabaan obboleesso onnee nam takkan sodaanne takkan agarre ta dhugaaf malee nam takkaaf harkan kannine san abbaa dhugaa qabu abbaa saniin deegara waan fedhe haa ta'u abbaan san mucaan san akkasi baasa takriija hadiisa abaluu keessa jira da'iifa jee haasa'u yeroon isa qaraaysu mucaa sani baase deebise qarshii 25 kaardii isaa harkate silaasanis amma kaardii qarshii 25 bilaashitti argatanii bar garuu cal akka nama kuul waqa we are cool yadda masaakiina wali qabame cowaatoo ammas dam jennanii beektanii tokkummaan teenya akka cimtu hawaasa wanni feete balaan buute bolachuu hin sosseene yoo feene nama miidhameef dhaabbachuu tokkummaa feenaa yoo jettan nama miidhameef sagalee ta'uu abbaa fadhi haa ta'uun sin jaabar muslima taanaan sagalee ta'eef hanqa dandeessu sagalee ta'eef suudii keessatti obboleeyyan keenya warra darramuu jira sagalee ta'eef sooshaal miidiyaadhaan laayivii seenee nama dubbachuu dandeessu taata laayivii seenii dubbadhuuf obboleessoo barruuriin isaan gargaara isaan gargaarte aboo tana cufaatuu hin danda'u du'aa'iin godhaafi maasha Allah tabaarakallah اللهم نفس هم المهمومين اللهم فرج كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا اجمعين وفك اسر المأسورين دعائي غديف بوليسو يو ارتقات دعائي غديف اما اللي دعائي غونا وبلين كنيا وريدا جرو اسان نغفي نميدا جرو شفات ربين هدر راباس ربنا واغم مجس
مالف رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح رحمه الله وأكرمه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك أبليس كيتف تمسيجي ظالما حال ميدا تهتس أو مظلوما حال ميدا ما تهتس إساب تمسي يو أبليس كي نما ميدو جراتس يو إفف ميدا مجراتف إساب تمسيجي رسول الله صلوات الله وسلام عليه قربان تكو نجي قال الرجل يا رسول الله أرأيت مينا أوديسا جين إن كان ظالما كيف أنصره يو ميدا مجراته إساب تمسون واسكا أديغا ميدا مجرمكم أبو ديسي جيتين دور هاي إسا نما ميدو هو أكم جيتشو إساب تمسو جيتشو نما ميدو جرا غرباتن يارته يتو مجرا يو كامال لك الرافر أكم تمساب جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم تحجزه أو تمنعه إسا دو ويتا ما أنا لچوتو تك إسا دو ويتا فإن ذلك سن من الظلم ظلم الرا إسا دو ويتا فإن ذلك نصره سن إساب تمسو جاما أو بليسو سرّا ينبريدو هاي بليسا كيتي قادامي مالي بيساتم تما قلبتنيا تتاتا أكنا جيد أوركيف ولي تمسو أمان تنا مسلموتا أجائباتي تطفيون سنجابر مسلموتا مساكين تكون أغري ورب الكعبة ور أمة يهودا في نصارى جلك ديمو نمتيجي أمان تنا ديوتنا نجستيجي سن مكا إسات الله هندون سنجا تورين وسختيجي سن قدي قلون إلمنا ماسن يرو رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرو الرسول ومسلمون نقري مال جاني بيتني freedom of speech هيا إسا إبسته مالك أبا نما كان جيه تجير غافة وسختيجي فرنسايسان أكنا جيز أكنا ور جيجر مسلم مكان إسا محمد أحمد غرو إنيو تجي مكان مسلمة تاتا إنيو جي والله لا يوتي ملي إسا مكان مسلمة تاتا دلغاني مسلمة تاتا أبليسا كيسن لبو تيسن درو جالوون كيه كسلاما تيافتنين دامو أبليسا كينيا توكو حالة إني نما ميدوتيس حالة إني ميداموتيس إسافتم سوقمنا ور وليتم سربين واغدون يوكان إيساني نصري إيغن بيتي تينيا بدادينا بلينا نغيا بلسوما أكنا فدا يو أكنا وليفينغون إيسان لفتو بوليسو أتو نمان غرغار رماليف سي غرغار أي رب جل جلال ربي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه حديث إمام مسلم وديسي ساكسة طيب الله ذرا أبي هريرة رضي الله عنه الله جل جلاله غرغارسا غبريچا كيسة تهادا يرو غبريچي أبليس إسا غرغاري دعاء انت أكسي كيبالم تيوفيتي ورب الكعبة أبليان كيتف دعاء يقوليف أوان اللبوت يرتي جربي قويا ربي كي يرى جل جلال ربي حاجاتك أبادي دراني دلاواته كي قفان درتنا إسافيم أكا دعاء سيك أيبالم تؤتي هو قوتو مجرمته كي ربي تيم إيغان تنهيم يبود أنفرنا لبوت يا هنكرد أبليان كي يا فنكرد وان سيرو مسانين أغران سنجا إنقرد بطيان دلاواتو خيا نا أرارمي سنبود أبليان كي كانت تيمتي جرامي والله الذي لا إله غيره كله إشائيت اللين سنجا أبليان مخيا أيمن محمد أيمن تا ديوتنا سيمستر أما برو إسني نامي فتنا كبان يا ربي فتنا دبرسين يا دامراد إساني قوتي أكون مجولي شمبرو قد يا ربي فتنا شوفر رئيسان إيجي تلوكتي فتمولت ترى ملايكا سينا جرا ولا كمثل سنجت سيفي سنجت أبليسو مال تسياف جارتي ساليا نما كرتا أتيس جارتي ساليا أكوسمتين جارتي ساليا تكار كدي ماني لمبو ويا بيت نما بيراتي فكرة ديف كوري تو متى كار بريد دوك أشتي كوشوم مير إيرتو تكا ولا دورو زيكايان سنجا أغم يتا ولي تمسو تكون مان تنيني جبات يو كانو كا ميلا لغا دوغتي أبلي سكي سنتوكو ميدامي يو إسافين تمسيني غويا بيرا سرت الأفون واهن أولم نيفيتا غارين اسين دليدن همتون اسين دليدن في الدنيا وفي الآخرة اسيني في كفلمتي أبلي سكي كميدامو چلا يو جتة دبرتين غافا كان أتر بوغا چلا جئ نمو سيدا برغا خيرين أتي أران تندلي دوبر الدنيا في آخرة سيفي كفلا ربين آياتان أمستم جتن تقوم ما كنيا ونجي بيسمال ني بتني والغرغارو
wal gargaaru wal cinaa dhaabbachuu wal cinaa amma tunis tadhabamti wal cinaa ammaan tana kadabare warra walloo akkasitti miidhamanii namuutuu war masgiidarraa hin agarre baasee gargaaru huccuu ka qabu huccuu maallaqa qabu maallaqa raashina qabu akkana wal cinaa dhaabbachuu amma isaan haya achi fagoo warra jirullee bar namuutuu dhaabbateefimi hawaasa keessaas nuti ollaa keenya akkana wal cinaa dhaabbachuu qabna wal gargaaruu qabna Allahan jalla jalaalu akkanuu gargaaruuf jechuu hadiisa reefun tanaa saniitu tuutu jaalawwan kiyya islaamaa ragaa nuuta sadaqaa miskiina tokko obboleessi keenya salaata irratti masgiida hin kadhatamne hin jiru jaalawwan kiyya aadaa taate beetee silaa masgiidi bakka zikriiti malee bakka kadhaati miti garuu jaalawwan kiyya islaamaa namni garii aadaa godhate namni garii dhugatti kan rakkatee kadhatu amma gaaf tokko masgiida keenya gurbaan tokko dhufe wallaahi nama akka hin kadhanne miskiina akka ta'ani injiinarraa jee garuu qarshii 40 baajaaji irratti naatanii biizinasa hafin dhufe waanumaan asii ilammaan finfinnee itti galu qofa naa kannaa waan biraan fadhuuji gizee kana imaamtichi keenya barakallahu fiikum aayinuu gargaaran tadalagaa godhatee jira kun ni beeyta laaltee beeytaanii maaliif sadaqaan daafi albalaa ni beeyta balaa sin dhufte sirraa deebisti حتى إنماه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حديث جباب سنة والحديث في سيل الجامع عقبة بن عامر إسرار في الجهني رضي الله عنه داو مرداكم بالصدقة لكم صدقة كيسن صدقة الآن ولانا بكت جيجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أما أبا كيسر لكم صدقة أرشي إبشن مسجد كيسن مكان ساين دار العلوم مسجد دار العلوم في أرجومك أرشي إبشن يا ربي أباك يا نافيسي ني أغرتان Sangkeessa taarika tokko isin faayim dadhabdanii gaafiin feene malee waan biraanii deebisanii hay amma soguuta kasallu ala nabi namni tokko profeesara inni profeesara obboleeyyan kiyya haakima dhaqeetiti ni dhukkubeeni doktortichi maal je'eeni inni warra misraati kana dhaqee je'een ingiliis dhaqee je'ee rifar biyya ingiliis UK United Kingdom achitti barreessif amma oduu biyya saniin dheyne egaa inni profeesara mookam haajaa isaa madarsaa tartiiba qabsiisatee egaa proogiraama isaa intala qaba intala isaatiinis dhaammatee saayibticha isaa tokko mana suguyyaa qabu mana foonii jechuudha isaanis saayiba isaati salaam nageettiin jaanjee saayibticha isaa bira yeroo dhaqu obboleeyyan kiyya islaamaa namtitti ummaa teenya takka dullattii takka lifcaaca talafarraa guurtu agareen lifcaaca lafarraa guurti yeroo kana ajaa'ibate hay lifcaaca allaattiitu fudhata jaalawwan kiyya islaamaa adurreefaatu fudhata malee nama lifcaaca gurrata ummaa maal taate jee lifcaaca waan namni nyaanne akkami gurrataa jennaan yaa ilma kiyya an shamara torba jahaan qabaa jettiin baatii meeqa guutu foon nyaatanii hin beekanii lifcaaci kun maraqaan aan dalagu san akka isaaniif urgeessuufin lifcaaca kana guuruu jiraa jettiin وإنا لله وإنا إليه راجعون أمة إيسي جيني فودي نمتج سوغيا برا جيسيني فون ميقاتو سيغيا جين يا أمتي إناتو نغيا جتين منغوتو شمرجا إسي ولين ترب يا أمتي يرو مرة أمتا تكاب فون كيلو تكتك غيا جرتو فردو مالك أمتا أچمتي كالكوليتا قد أوي مالك أمتا كفالي فيدي ديمي إني yeroo kana isin gammachuu khayrii kana hin agarre achi du'aa'ii gooteef lafa kuftee booyaa harka isii samitti ol qabdee yaa rabbi gurbaa kiyya kana fayyaami oytuu kanniif haajaa isaa wali qabiif yaadaa muraada isaa guutiif akka na gammachiise kanatti gammachiise jettee du'aa'ii irra roobsite inni maal jee jaalawwan kiyya islaamaa yeroo isin akkasi du'aa'ii naa gootu kana dhukubu wallahi alladhi la ilaha ghayru allahan humna jaba akkana kanne abdiin qaba odoo namni girgiddaa kana dhiibii darbinaan jee dhiibeetiin darbuu danda'a jee eegana mana galeeti waan isa qunname kan intala isaatiif himi yeroo intala isaatiif himu intalti isaa nama saaliya shamara teenya cufaatu rabbiin saaliitoota irraa rabbii isaa naa godhu booche intalti gammaddeef yaa abbaa kiyya khayrii namtittii tanatti hojjette allahan khayrii tana si haa deebisu yaa rabbi abbaan kiyya ummaa teenya sana akka gammachiisetti abbaa kiyya kana naa fayyisi na gammachiisii jetteen obboleeyyan kiyya ka islaamaa deeme gaa amman tana inni biyya ingiliisan qaddoo xaggana laalaniini duraan dhukkuba ni qaba
amman tana altrasaawundii yeroo isa fuudhan dhukkubni as seenee achi seenee dhabame boo takbiirtaan eessa jirti وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داو مرداكم بالصدقة لكم صدقة صدقة دان ولانا نما مسلمة كركته يرو أجرّي إساج إنا أبوچو رجالوان كي كسلاما تكون ما تينيج إرس أمان تنجالوان كي مسكيني تجارة مالي في جيب ميلا لغا أي زكابر أكرب جل جلال ربي باس أجي لما تقاشن وان هم باسني في بر جالوان كي كسلاما زكا يرو باسنو مالك كينيا متي بر ككنيني haka miskiintootaati allahan jalla jalaalu horiin tun tujjaarootuma qofa jidduutti akka hin naanno'ineef ammas miskiinonni akka haasida hin taane jecha haqa isaaniiti haqa kiyya naa kanni isin jaa biyya namaa biyya arabatti jaalowwan kiyya islaamaa keetii miti yeroo kannite ma'ruufaa miti waajiba sirra jiru gaggeessite salaatan amma insha allahu taala ishaa'ii salaanna galatatti barbaaddanii oo masha allah saahibii galatoom ishaa'ii salaatuu akkana sin joo eega galata ke rahimur rahmanir ra'id jalla jalalu akka ajaiba si kabala inni tanama seete saahibotan gai haqa saaniiti haqa keetii miti jechuu kakannite horiin san keetii miti tanaafi miskiinni arkaa tujjaaraa hin fadhu makiinaa isaanii bukkoo godhanii deemanii bari nagarre maaliif teenyee yaaduu qabnaa diinni islaamaa salaata qofa waan akkanaatiif dhufe seete jiruu teenya guutuu bar jaalowwan kiyya bareechuudhaaf diina dhufe nutiitu tuututti hin beekne malee yoo tana umni ni cimte malee amma mee naahimaaga tujjaaraa fi miskiina saahibatoo agartanii garuu sahaabaa yoo laalte si ajaa'ibsiisaa bar maalirraayi maaliif hay rabbiin jalla jalaalu rabbii jarasan maaliif tumseef nuti maaliif nuu tumsuu dadhabe hunnooti salaata gizee ramadaanni dhufe numa kadhanna qunuuta allahumma nassir al-islaama wal muslimiin wallaahi shee maalirraayi bar rabbiin jalla jalaalu rabbii nuuf hin qeebalamne je'ee an abdii sin kujachiisuu fi miti bar lakki garuu maaliif nasrii akka isaanii ta nama gammachiisan maaliif dhabne nutiitu waliif hin dhaabbanne jaalowwan kiyya waliif yoom dhaabbanne anaa fi ati inuma obboleessa kee ka muslimaatii ganta yoo wal gargaarre allahan jalla jalaalu nu gargaara yadullaahi ma'al jamaa'a harki rabbii tumsinsi isa jamaa waliin jirra ni gargaarta si gargaara allahan jalla jalaalu akkas miskiina wal gargaaru jaalowwan kiyya odoon isinini fachisne aya waan babbareedduu tana hafte beetee hedduudha jaalowwan kiyya haqa walirraa qabnu rabbiidhaaf jecha wal jaalachuu yeroo namni du'e salaatul janaazaa irra salaatanii gaggeessuu haqa salaamtaa walirra salaammachuu tana qofa jaalowwan kiyya warabbil kaaba himii yoo naan jettan amman tana sa'aa takkaa fi daqiiqa 30 nima waa'ee jaalalaa tana qofa haya lalgaa sa'aan kuttega waliifachiisuu istaayyaa kiyyaa miti san wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru tana qofa yoo haasawu naan jette hadiisa 8 qabadheetin dhufe garuu sa'aan kuttega rabbii jecha wal jaalachuu ammas humniti san muush hada jimma hada hararge hada warra wallooti arsi la hada muslim obboleessa kee rabbii jecha qofa obbolummaa daqiiqaa oduun ta'in haqiiqaa tajenne san tana jaalowwan kiyya ni beeynaa miti nama allahaaf jecha wal jaalatu bar yoomal qiyaamaa gaaddisa arshii san jala nama keessi bar jaalalti san isinii fi maatii teessanii fi muslima cufaatu gaaddisa san jala rabbii isin haa kaayuu maaliif lalla tana jennee irra dabarra muttafaq fi الحديث الذي رواه الشيخان أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه جبر سبعة يذلهم الله في ذل قادس يا ربي ملي قادس براهن جيران ذاتو لي تربة حديث كان كيسا تربة هدوبة ملي ورّي قادس أرش جلتاو أكنا بيك جالو وانكي نمني كرا ربي كيسا تي جهاد كيسا دوئي أشيلتا حافظ القرآن أشيلتا جالو وانكي يو إمام الألباني دا إمام ابن أثيميني والربلاتس علماء نجرت رحمة الله عليهم رحمة واسعة حفظيك أباچو باتي يو تدلق اللي أجيلتا أجان علماء أجيل جرت إرتولي لما أجيكيسا تحابا في الله رب ما جتك والجالة اجتماع عليه
ibadaa san irratti ka walitti qabaman waan biraati miti watafarraqa alee gabbartuma san irratti jaalaluma san irratti warra gargar bahe gaaddisa jala nama keessi haya amma tanuu hafte tam ini beeta tun tamaayyiiti hunnuti aboo waan babbareedduu tana walii tumsu yaada gaarii walii yaadu wal gargaaru gaaddisa arsiisan jala taa'u nama muslimaa yoo horiidhaan isa fayyaduu dadhabne arraba keenyaan isa miidhuu dhabu yoo ati nama miini namni sin miidhu ni beeta waan tanaafi ta hafte cufaatu akkamitti arkannaa tana qarrinfoo teessaniin naa qabadha karaa lamaanii arkanna karaa meeqaan arkanna karaa lamaan ta duraa maali ni beeta wanni guddaa lubbuu teessan dura lubbuu tiyyaafillee taniin dhaamu gama diina bareedaa kanaa jaalawwan kiyya ka islaamaa qaamaa fi qalbiinuu gama diina islaamaa deebi'u akkuma ammaan tana masgiida keessatti godhannu kana yeroo ala baanes akkanuma ta'u jaalawwan kiyya mush asitti ammaan tana mudawwara uffannee nama gaggaarii yeroo asii gabbaane ammoo yayyii mudawwara uffatte nagarre hattuu salaattu laa dhugumaan masgiidattis alattis sifaa takka inuma bareedduun bar masgiidarra alatti sifaa bareedduu qabaachuu qabna tanalaal giifte Aisha radiyallahu anha yeroo rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibsitu maal jette hadiisa isaa imaam muslimii odeessee isaa keessatti qaddasallahu ruuha kaana khuluquhu alqur'aan rasuulli rabbii salawaatullaahi wasalaamu alaihi tahee jira haalli isaa qur'aanuma lafa deemu tahee فإنا إسانيتف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم إن آرن قرآن شريعة ربي جل جلال ربي يروت قمت آرن قرآن ما لفديم صحابان هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار عليهم من الله رضوان قرآن ما لفديم جالو وانكي كإسلاما نتيس أمانتنا يرو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرب سمن قف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قباني إلا رسول الله جو أدوهن تين Facebook irratti profiilii teenya tana qofa oduun ta'in tuni godhuun dogoggora jechuu kiyyaa miti tunis godhamuu qabdi garuu guddaan isii jaalawwan kiyya ka islaamaa akka isaanitti salawaatullaahi wasalaamu alee jiraachuu ollaa keenya waliin beerran keenya waliin ilmaan keenya shari'aa islaamaa irratti isaan guddisu intalateessan xiqqoodha jettanii ta'ama torbaati jettanii jiinsii ittiin bitinaa jaalawwan kiyya ka islaamaa ammaan qabsiisan qalloo jiituu maran eega guddatte booda nama dhiba ammumaan tanaan qabsiisin mucaa keessan ka amata torba salaatatti ajajaan amata kudha yoo ta'e irrattumaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam muslimoonni garii ammaan tana nuti yuunivarsiitii irraa baane jaanii ijoolleen xaaxxeen garii ni jirti bar aboo bara jaarraa kum diidamii takka keessatti ijoollee tumumu ijoolleen garii jaalowwan kiyya ka islaamaa togorsan fudhanneetu jira gaa eegasii bakka hirriibatti gargar baasaa jee mucaan keenya haafizul quraan laa shamarri yoo mana jiraatte yoo mana kutaa hedduu qabaanne inninis kophaa boruu qaba isinis kophaa boruu qabdu yookaanuu ayyootuutu jira akkasi bulu aboo hadiisa kana bar riyaadu saalihiin keessatti irra hedduun keessan qaraatanii bar irra dhaabbatanii gabaabatti wal hadiisu fi silsilati sahiha zinaan wal iyaadu billaa ta addunyaa ta guutamte firarraa hiyoorin isin hin jeeqam jette eegaa fira aboo humaa waliin godhan jaan garuu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam joollee teessan ama torba salaatatti ajaja amata kudhan irrattuma gargar baasa shamara takka dhiira takka sadaffaan shayxaan muttafaqun alayhi abdillah ibn abbas irraa dhufe radiyallahu anhuma gama diina islaamaa qaamaa fi qalbiidhaan deebi'u eega nuti lubbuu keenyaaf deebine hoo تلمدا ولا من جنة تلمدا مسلم توتا برا جالوان كي كإسلام وقال تعالى ذكره ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة غر ربي كيتي يام بالحكمة أوجيسم مادان بكمسا رجاسي فما تهين يامي سن قرآن ربيت والموئذة الحسنة غرس بريدا غاري يامي حديث صحيح قل كله جئنا مفسرية تجرى تنومان سنيك أبي تبرا سنتي بدون ويطول الكلام قرآن في حديثا نما مسلما يامو أبليان كينيا كإسلاما ورا على جرو أكسي يامو إسان قفه غوتو دوغور إساني دبچو أدون تين يرو كرا إساني على دابتو غري نوندي مساهبي جولين أمان تنا سجل أبو في دبر أهرامتي سنجا
hinjaan isinin ni jaaniyer awoogaa nuti gaaboo shamaruma xurii laguu tabaatii itti dhufti malee dhiira dhuftu waan beenuti deemii seenii qaama kee dhigadhu sin eegaa qulloo mal taata akka akkas jettin qaanfatee seenee dhigata masgiida fiddeen taa'ii ammas tafsiiraa jira wajji dhaggeeffanna muhaadaraa jira taa'ii saahibii mal taata sa'a takko yoo kannite obboleeyyan keenya qur'aanaa fi hadiisaan isaa yaamuudha imaamtichi masgiidaatis kaasitti khutbaa isinii godhu gorsa jaalalaa tokko kadhaamnuufi gorsa yeroo dardaroota fi shamara yeroo gorsu waan isaan itti jiran sani isaan gorsuu qabu malee waan biraatti haasa'uu hin qabu gorsa dardara wajji deemu sani isaan irratti himuu qaba yeroo san masgiida keessatti dardaraa fi shamaraas hijaabatti isaan agarraa malee isaan bakka biraa imaamtichi wanni odeessus yoo waan biraa taate waan biraatti ni nyaadhamaan sinja hin agarugaa dardara masgiida hin guutan sana appilaa irra godhu keessaawu isaanii qalbiin isaanii banaa taate yoo waan san itti haasa'e wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru gootoolee ta'anii dardaroonni ganda kana yoo inni waan biraa odeesse ammoo waan biraatiin sinja waan ammaan tana jiru hujii manaa hawaasa keessa dhawatee maaltu jira bakka cufata jirtu ammaan tana qumaaraa jira hariif tajaan manchister maallee sanii jiraami san itti haasa'uu qaba dardarri cufaatu shamarran cufaa yoo laalte ammaan tana shodheedha jaalowwan kiyya yahudaa fi nasaaraa jala deemti hijaabu uffatteetiti walleesii wallisi tiktaak irratti baate dardaroota yoo agarte wonno isneekar isaatiti qabee achirra gaa'e dude you know what I mean saboomija maraataan tokko warra jecha ammaan tana jette barreessi yoo jette inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sinja obboleeso oromiffaa barreessuun beekuu ingiliffaa barreessa meelaa liga waan inni itti jiru appilaayi godhi jarrisan shodheedhaa jeen ummati walaa kubbaa walaa filima agarsiisan cal ja'aniiti هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله رضوان الدنيا تنر أدوجرا ور جنتا ورته قصة ور سنيت أديزي أكم تراني نما تو قرأتين بيتو صحابان غباتي لبو يسيتي چرايتي بلياردير تاتي بر يو كس غوتي نيجي جيرمان سنينجا أكسين سنينجا تنو منو قدي فدا يونين دغا قنمي ربي الراهي yoo dogo gore hammenya nafseetii fi shaytaana irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhabu irraayis Allah hanin tikfama isiniif karaa jannataa dildila ta'e ana ibidda jahannamitti wal iyaadu billah na darbu irraayis Allah hanin tikfama anis kanin dubbadhesis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiif rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu hajaa teenya tafacaate cufaatu rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu hamtuu cufaatu rabbi isin irraa haa qabu gaarii cufaatu rabbi walitti isiniif haa qabu gaarii addunyaatii fi akhiraatu rabbiin isiniif haa kennu maatii teessanii waliin rabbi warra jannataa isin haa taasisu rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra jannataa rabbi isin haa taasisu azaabul qabrii fi azaaba jahannamiitti illaa rabbiin najaa isin haa baasu jecha maayyii keessanii laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbi isin haa godhu warra ilmaan qabdan yoo as keessa jiraattan ilmaan keessan rabbi isiniif haa qajeelchu ilmaan keessan rabbiin dasii ija keessanii rabbi isin haa godhu ilmaan keessan warra maqaa isiniif godhan malee warra isin arrabsu rabbi isaan hin taasisin warra sababaa isaaniitiin guyyaa qiyaamaa taaja kabajaa san harka malaayikaatirraa warra fudhatu san rabbi isin haa taasisu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan saalee isin haa kennu isinis akka obboleeyyan keessanitti dhala dhungodhaati ergadhaan namni isin keessaa hin fuune yoo jiraate dardara kana cufaatu rabbiin jaartii saalee isin haafisu ka isin keessaa hin fuune rabbiin jaartii saalee isin haafisu shamarranis yoo dhaggeeffatu jiraatan ta isaan keessaa hin heerumne shamara islaamaa cufaatu rabbiin jaar saalee isaaniif haa kennu ka isaan gubbarratti tabirarratti ija hin qaarsine ka rabbi sodaatu saalee rabbi isaaniif haa kennu akkuma as keessa masgiida kana teenyee waliin bareechinetti guyyaa qiyaamaa guyyaa gaaddisa rabbii malee gaaddisi biraa hin jiran gaaddisa arshii san jala rabbiin waa gaayu obboleeyyan keenya biyya suudii keessatti warra darramaa jiru rabbiin isaaniif haa dirmatu rabbiin ni danda'ati isaaniif haa dirmatu isaanin hangafee nama hidhaa jiru cufaatu rabbiin hidharraa baasee rabbiin waa gammachiisu biyya teenya tana rabbiin ni danda'a biyya nagayaa rabbiin waa godhu biyya teenya tana rabbiin ni danda'a biyya nagayaa rabbiin waa godhu ulamaa'ii teenya rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu fayyaa mi'ootu rabbii isaaniif haa kennu nama hamtuun isaan barbaade hamtuu san isaanitti haa deebisu allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته